Kata kadau kademan kami kaneka parti temai. Bapalo nagsu umang tip layat tiblot. Kabahakan mo mo jaga na ite gimana jaga man di blero. Hari jaga ban ong how play try kerat nunggu nong how ki ong how pra. Jangan tip ki ong buta tip kepada ong hok ne kaba ong pok nang patai su. Kasit ka kluy dari tanah kadau. Pitip balai mangi ki parti ki barim. Ki pladon ngadu mensua, biong ke UDP, ke SSPDP, biong ke Kongres, biong ke BJP, biong ke NPP, kira-kira ki parti. Kadai ke political party ke compare. Abagi kendu ya kadai bertemai. Kadai ke political party ke bayalam iba arden baseomoy. Habis kita canvas election klaim agenda. Hijau sekarang itu dan agenda. Agenda kebagian hakmat juga kita kalau detan mangi ubah ho. Justru tenang. Justru sekali. Detan mangi ubah ho. Itu yang bodoh. Utai de batu. Bonus pak, anak utai de batu. Lende katai kadai batu. Ia batu pada, hey pikir de kinong tu. Kebaik kata. Kabamut manduk rumlong, banrus pak rumlong, kabalong de tangupra. Kata kadai gini. Dialap ia akan canvas election baru di political parties kita sendiri sudah. Ia umodi rumlonghi, ia kesonia rumlonghi, ia Preston rumlonghi, ia Konrad rumlonghi, mana bolong, hanalong tangupra. Tengah ngasuk ngakli ani blog lagi.